Oke baik, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Sangala TV di sini. Hari ini di hari penguburan di Lyon Tondok Iring guys. Dipantau saja. Masih sepi, belum cara memulai. Heran. Nakuan ni Anton? Oh, Mapambata ni Anton? naroon no sa nano Apa? Luwak? Paniki. Paniki? Iyo. Tangga ni Kala kita. tu. Panas saya. Ya, matupat. Saya lako jere ka ron napala ko na ron ka. May paniki maling kaya tu. Lugar kaya. Luwak ra kala. Iyo, sa budak kan mo to kay mo. Nang bayan na pa silang barlambang niya. Taat ta mangiro daw tayo ni Anton kala. Ito pa makarin. Spill bunga dulu, karangan bunga. Kamal karangan bunga akhirnya. Bunga. Iyalah, melo kayak turun nih kata. Dari bakat Bapak Katolik. Bakat. Kick. Umat stasi terus Manggau. Tahu. Ya, betul lah. Sidin betul. Mantap guys, di Timbun Pasir. Dari daerah-daerah kerbau kemarin itu di Timbun Pasir. Biar tidak bau.
futsal Eko. Akan dikoleksi oleh keluarga. Kepala juga. Oke, baru tiba guys. Sultan baru tiba. Opa baru datang. Opa, selamat pagi Opa. Ya, selamat pagi. Selamat Dari pagi mana? semua. Ini saya baru pulang dari Tongkon di daerah Tambunan dan sebentar saja di sana pamit dan ke sini karena ya mamaku sudah mau turun dari Lakianto dan ini hari penguburan. Hari ini penguburan. Ya, hari ini penguburan, misa, requiem dan sesudah misa ya ke kuburan, Kuburan. di Petani di Sirope namanya. Sirope. Sirope, ya. Oke. Oke. Ya, selamat pagi semua. Ya. Sirope. Tawana pasoting tu iyo, tawana pasoting teh. Di lelang dati guys, tawana pasoting. Jadi yang mau lelang kerbau merapat ke Lyon. Potong pokok. Tawana pasoting. Ini cucu apa Oma. Masuk HP. Brutal juga gimana? Jam 11 sih po bisa ke sini nanti. Karena saya tuh drone. Cuma kalau anu nanti
Rapat mama ko pula. Ya, pesanannya air lang na. Ako na maasarapan siya kumitido tuto mangura. Yan minang karaoke maasarapan. Kumi karingan ni pakaremi ni paabure-bure yung palangay. Sa ayan na tayo naman din yung maabure-bure ay nadenor kaya latihan ka. Nang lasus ito. Mbak Susi. Oh, tak share na Susi itu yang biasa pang siya to. Oh, tahu nang pakai to. Sarikuan. Tahu to. Yo, biasa saja. Biasa. Ola Susi to yo. Mbay latipan na Susi dite na melo ito O di atur mga mimbo mga tehin imimpaki. Yo, kupo ka daw ngari. Yo. Ada ya, ada. Ako cara mibang umano to, tehin imimpang ke pasang ito. O yaman na tuku tandai kumwa bisa dadi bisa sule lang nga susi to pisa ko la susi to takaringan ni mo kalemi kinangka ko masarapan ya sa daw kito yan nanang kamo di pasar lang atwiran baite tete sang plomisa ka tapaturun ni lumayo. Boy nila na pokadaw pa, hindi tumake. Asya. O tayo pa niya lang ini apa nalagay pa nakotaw na padaw palay dolo. Berapa hari? Tayo ko tan ito. Kon nito pemangkuadan. Nanti yang di Solo. Yo, mga rondo pire ito na dialay. Oke. Yo. Susi to. Tayo pa nasundun. Yo. Tayo pende mga rondo te, tayo pende mga kamuru. Pasundun na sa nila ko dolo. Wah, peporio mo Pepuri apa na to? Tayo mo tu pepurian Anton. Desya. Atangnya. Lagi purian tangga sule. Karingan ni pokomi kali mi to mura milon liang kintor komisarol. Yo. Rotan yopi to mulian tomate to. Yan ya tanggal langa ya to pepuri biasa dipakai. Tak tadi sana na to. Rotan gembu atau latap ibu udah bisa torro atau lomba nai. Oh lo to tangga deh na pojok lah tiri lo dolo lo to tangga. Yo. Yan na ni tayo na lagan na lo boleh jali. Lo boleh jali. Hindi na naman pepori yan. O, ito mo mura, ito mo pa Tuan mo, pepori plastik. Ito dipakin ito tangka, para sa na ito, pepori para sa na ito. Yo, maluto na rin na. Hindi ako kanina ni Kalilon nali. Iya maksudnya ya, dia mau ambil, dia mau bawa nih. Mana orangnya, paketnya. Oh, tiro ito sa patun na melo siya para dipakai. Sa ayo pasti bang may label le, ta na palang auto. Yang gondrong yang pakai. Yo. Oh, pengaruh-pengaruh kah? Mungkin. Tapi mana yang di bawah? Bukan saya pegang, bukan saya iya. Bukan saya pegang, yang di dapur. Saya bukan saya Turun ke pegang. mana pore? Pegang kemarin sore. Yan ito bitiro. Yan na ta ko garagang pole. Spill bapak-bapak yang masak. Sa asisi pa kasi pag tulang ada ujian itu. Yo. Oh,
Hindi mo yung naliyan, tali. Hindi sige. Ropo dyan na, rotan, hindi ko surus pa rotan. Selamat pagi guys. Pagi juga guys. Wah, Ada kata-kata untuk hari ini karena capek. tidak ada kata-kata hari ini. Iya, karena capek. Bagaimana tuh Pak Mang? Yang penting ada tuak. Ada tuak segelas, oke. Aman. Oke baik. Oke baik. Sama rokok. Berarti bagaimana bapak-bapak teh mantul lo? Jangan latih ya. Tengah TV. Oh, berarti ini pakai spiritual kita. Iya. Hosmaga teh dipakai teh, Hosmaga. Ompit lagi istirahat. Wah. Mantul lo. Oh, kanan ka tuh. Rangan nih. Oh, punya si Rusto. Aku si Rusto daunnya. Oh, hindi mo kulay na. Gan nate. Sini mo di ruah. Gan na mo tu. Dako pa no dia lah. Dia po lelo ko misi klon nali. Grabe tare na misen. Ako na bisa mo ipalang ha? Tuyo kay si maabure-bure mo kumila ko, yang kayo may dako pa kirampoy tu be pori ro ki tolen pori. Oh iya, na manalo nali. Ba. Oh. Pe poriera le yo pasin resirang. Kena ke daw. Toma mo tu. Ya ka. Pasang tangga teh guys. Weh. Pasang. Ah. Oh, ya ke, tama ure-ure lah ko Oke. Oh, bisa tuh ya pertama ya. Oh, tak enak bi. Nah, tak kan harus apa ya? Balik-balik yang ano, bila to ulit. Balik-balik yang ano, ngayon yung ito, ano nito? Balik yang ano. Yo, lako ko, mga abure-bure. Yo. Brrrr. Kurang pa juga guys. Makasa. Madir, mabur, saibir, bur. Tenanglah. Untuk apa yun to? Di panahon ngayon, palele kipuan. Dako pagkakilala ni Patami. Kasi mga iba na mga ganyan.
Kamu tuh aduh, akhirnya orang kemana nah. Cemala, oke. Atau ini darah kain saudara boko, pada di episode ini namanya. Pada boko. Iari tidak ada, dana di lope-lope koto alas na yo, pala ko ita lang naman yan, bakit nang kay? Ano mo dali? Ano mo dali? Male. Tae. Kau pernah sih anak sama adik yang kerjakan? Oke, mantap. Oh, yamo tumito yung mo ito. Oh, rapa lang na. Kenapa Om? Pusing rambut tuh. Orang tuh. Dapat bulan. Tong di palit yung Alex ay. Oke, angkat. Angkat. Oke, baik. Yo, kende ko bilang auto pira. Nah, kukunin asal teknik itu apa tuh Pak Ko? Namo? Yo. Pamaju-maju itu to. Sini mo to bang Romay. Yo, garagan itu tulukan na suto pisa. Garagan itu tulukan na suto pisa. Oh, taruh membela. Tulak kilang adolo, ano na lang ito, tumipandan ito ito yung. Tulak kidolo. Yo, tulak kidolo miala itu oto yung.
Ni mana di pandang tua tu na ni melese do. Oh yo bisa kamu kasih dah di bangsa pertama yang mereka lah. Ya ada yang ni mana kuat pertama yang mereka lah. Prosesnya guys. Ini tongkap. Susi tu tak nak bisa pengintan. Ambil maro nak. Ya, kue yang ini nak pandan itu atau apa kau? Kamu tong tak jadi tak tumbang. Yo, tarik bilang ke kian. Paturun-turun sudah taruh mado. Nalendu itu. Paturun sini tu atau ukit na sini. Paturun ni. Taruh nalendu ilang ke kian. Yo. Bentar kami dia tidak akan aku kita turun untuk kita. Yo, turun. Turun pi. Paturun pi. Tak mana mado tu kini hilang. Yo, tu lah kami bilang, patongkon yang may padang kami sulah kina di alay tuoto yo, di pandan tuoto yo. Yo. Na siruku-ruku lakian lang tuoto. O mele lang ato minito ito. Na kusanga susi ni ato pa. Tu laki bang ya bete mito tu lah kan na rono. Inde teto Ya, susi minta pengintan. Ya, may isawang komando supaya na ano. Betul lah betul itu tu lah apa kalau lo mele lo nasongka. Nama jula ke sini na pere. Tak enak bisa gas boleh. Susi deh. Patur ni sudah daripada na yo masa ini sini. Patur ni pandang itu dulu. Alai sini lo kadalo. Alai. Madi itu. Ya, alai. Toi, mana kami toi. Reso itu tu na. Toi, bisa na. Toi manja, lo pernah tahu yang lu. Beda yo. Hati. Alay, latasun tuoto lamay. Tahan, latasun tuoto. Ya, pamundur tuoto dulu. Lagi, pemalas, angkai isu. Lagi, mundur tuoto. Lagi. Ya, pembela tuoto. Susi aku dulu, ini atau apa kok? Kamu tahu kan jadi? Kau nomor kasih saya nama macam itu. Pakalole. Ya. Kole, pisang pa. Ya, pisang masuk. Panay lagi di Malaysia na to. Dito. Kami to.
Yo. Pokoknya di sini, taruh malam dulu. Kubatang nih. Ya, oke. Oh, salida to mini lese. Mantap. Oh, yan na tayo na parang ko baka kami. Ada dia ukipi. Kalau mana terang ada loh. Oh, yo bisa. Dia tangga ini tuh. Gondrong yang style. Gondrong itu bos. Gondrong yang style. Ora apa kang? Hati-hati boleh. Taya tandan nih ya. Oh, yo tuh lagi yo. Oh, yo toko mo. Yo. Tandan nih kayak apa ke? Yo. Tuh malu teka na lah. Gondrong yang style. Yo, tayo to ba? Malu de mentega atu na lang. Ang ganda pa ng teka rin. Oh, hindi niya oh. Yan ito. Tepa. Wala ba do? Oh. Ganda mo to talo dito. Langga mo kumiya kita kumilang ala pira. Yo. Oh, anak kami betul kende lang ito tayo tumba. Yo. Maturo ni Mangka. Maduro may naiulang di palangan din Yo. naiulang. Aki mo to. May matang mo. Birdu kamat tua tuh. Gas. Oh, susi dito. Oh. Oke. Tambah ya. Oh. Ya kan. Tambah do kamyoto. Kende kamlanga. Tambah lang to. Pori do tare do. Pori. Kende kamlanga to pira. Yo, tare do tule. Do kamyoto untuk kailangan daw ki. Bantu do. Oh. Kurang. Ya, kurang do to. Kende kami to kawa na sini. Oke, agi. Kende kami lang to. Oh. Ya. Tarik. 3. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Paturun di sini. Paturun itu ke foto. Lagi. Nalendu ilang ah. Paturun sini pak. Ya 50%. Ya, paturun ni Kip. Oh. Turun bilang nga, paturun itu Kipnya. Oh. Apa peto iya? Nina apa na? Dokin na akong patokan. Pamisangat tengah mana jadi? Telan na. Angkay na result ko to. Ayaw mo kumakanan ingat ko kung papalusay ito no, napatong ito. Sana wala tayo kung nagtanda ito rin. Pero
Ya, 1, 2, ber. Wah. Oh. Ya, Oke guys. Yo, alay sulit o pantok na, mi pantok yung te, alitan tayo mga rakaya. Aman. Dake pantok na. Kita akhiri dulu. Yan na tayo, karakampole. Nanti kita lanjut lagi. Oh, labi ang majagal eh.